abayita bo mukushaba bashabwa kugererana rukundo ya Kristo ahabwa kuba ruhangano w'edini zona kandi hari aba bari kuryanira mu madini bakimanye ko bari hakweruhiza busha iwe shara zono bero zimanya koza kuzomwe iguro shanga kandi gera tsaramari mu tsaramari kumutahe utarigera kinyoni aba bayongera basima ruhanga ahabwe by'abarabizemo n'ibyo bakorire umwaka ogu tenda sima ruhanga abo kuzaza kumucyonzi bitu erizoba ahakiro kikureki nyowe nkanye ubutumwa faza yatereze erizoba yagira ngo tutine ruhanga aho kubona ubwo musinge bw'ukereze kandi ubwo musinge bw'amaka tamwo oguturumu ukamunywani wanje president Museveni no kwaragamba kwino kukora mwino kwejumbira omupinga mwino kwejumbira omukurisa improved agriculture okingo kurumukwi amesente abanyaruhinda South bayehanangirizibwa okugumana bejumbira omukuhinga ebiro kubatahiza okubingo bworo mu makagabo omuganda bikereza abashabirwe kushoma za kanyabwenge omu butumwa bubahirwe ahakujaguze kiro cya Nohiro muri Kabura nga polisi y'eggwanga bweri nti buli muvubuka yenna kati naffe abantu abakulu abedda abakulu abasangiddwa nga sitwasoma nnyo ku bya kompyuta buli omwafube okulaba nti asobola okweyamba ebyuma bino bikalimagezi oba okugula ebintu oba okukuba essimu enywerera mu ekereziya yo nywerera ku nzikiriza gy'okola ki nywerera ku nzikiriza gy'okola ki okwatula era nebaza abazadde abaana bano abasista lwakwate bogedde naye abaana bamu bajjanga nakabonero k'omusalaba tebakola ki tebakamanyi seera ayogera naffe tujja mu kereziya netuwulira ekigambo kye netufuna amasaatira mekananfu ebyo byonna kristo abayogera tusisinkana okutubuulira byayagala tutambule tutuuke gyali babe kanisa ya Kingdom of God cha miyongo muri Ntonde bashabirwe kurwanisa obukene omu makagabo abakazi bagenzi bawe mukoro bina nubasa kubabarira nako abamuhero abakuza kwinjira sente koka mwinjiro ko 15 akazupereza ukahise umutwaro cyangwa mukayinjira kuri 5 akazupereza ukahise umutwaro nubasa kubisoka family yawe atano mu mwenda urunyo rusoka isayi cyo mukono gwa mukama tebuyita wadde n'okuyinza negutayinza butatulokola naye obutali butuukirivu bwaffe obutawudde wakati waffe ne Katonda aba bahabwirwe kwemanyiza okushaba mukama ruhanga olukubasa byona gasha kwa Sande K William hamwe na Ben Muhozi.